Ia au te toe o folofa pa whaatalo whātu Samoa. Ele nei foi vai ko le fiafi le tautua whaawau alo Bluwave TV. Ba iso le porokalame o le Tautai iae. Ma le manuia whaivo si o tātou tiro. Tautai iae ma le malo, Tautai iae ma le fia. Ia me se fo o le Tautai iae. Ma le anga le lei whaasoa soa lo tātou tāpa au siri le langi. Ele nei toe aso. Aso losu pa le valu le masina o Februari lua se fulu ma le tolu. O le toe aso lava le nei o le tātou wha mawai fo i leisi ngai masinga longa lua whato a tātou toe whailoa i fo i ma Februari i leisi se fulua masina o lumanai. Whaamtai le alofa maleanga le lei o le dua o taitai na bailo tū soi fua me se o le ola vai vai. Ia o le tau au na le nei o asiata ia tu sai fo i o le wha ua wina o le tautua male o nanga alau Bluwave TV. Ia po le Blue TV foi. O tau si la fia e me se o le nei por kalame. Wha au wau e aso o vai aso te tasi mai lava le aso fua se ba ia le aso for Realty so fa maru malo Yesu Keriso te fia u te fata lo fa o fo joy ia te o to o malava o fo lo fa le vai ngole fiafi wa le asi si swafa e ma wai le ola e ma wai le fia ma wai mapusanga e ma wai fo le oli ai por hala fo le tele o mea tatou te maua po le tele fa ma soroi po le leo ni mea e le tu salava lo tatou oli ma le fia pe au no fo i male lofo Yesu yo tatou wolanga me so tono tatou aiga ia fa ta lofa joy ma fa felo ia tua ia te auto uma o fea lava le fo wa e maua mai ai le nei proclame ma le tautua ma le unanga wa sila mai ai ia mo va ia tu lau like o lau love ma lau share fa ta lofa tu asiata ele nganga lo ia te auto uma lava o sa ma fainga o sa mo to pa ia mo to mamalu ia ele fa pe so o ngata e a fea ai ele manatu ia ua masani a tātou upu ia ua vāvāla la tātou tala ma so tanga ia tātou whaasoa ia ole mea lea whaafale ia tātou tala ili nei aso e bise fo i fusi le whau o malo whaafetai Samoa i la tau te talo ma o tau tāpua inga ia e fia ia e tau tua ma whaawau le unanga alau Blue TV i le aso ma le aso e a maringi aso o mai tātou e bise fo ole ia ua ole aso lua le nei i whaitau ngā aso le vai aso a ole aso lusu ma le valu e whai uaile masina pupu fo ole nei tūsanga o tu mawalo wika i sesi pe afa pe ole ole to aso le ki o fo le vai ati oi afa pe ole nei tele fia i lo uso a tangata i oi ia make sure wa tauna whaate anisi vaenga wha pena ia ma e tale noa ma e whai atu ia sauia ki le manga o umakfu de ki masinga o fe ua i ka pakua ma ka au kalinga i oi ai ta fa ale le ia ta sa vali atu ia manti ia ta te fa wo ia mati ia ma welcome fa ma yanga fo ile tua o au mai ele masina o mati la do fa dalo fa i au na tofi ile tua au finga luega tofi so se fa fia ngai so lava se fa te tu langa mo tu fa tua fio fo i padele ia pole hale fa langi ngawa tau langi ai o ma malu le ngalwe le tua fa dalo fa tu asiata mal proclame lo Blue TV ia te oile dei vanga ole fiafi afa pe fo yo le te mafuta mai aka me de proclame ai tele itango la vai like le tato page si fa mo le kango ye like le page le tato wa tele na sa e ata ma e yo fia ma fa ma venga tu tau tua ya o e ki kango like alu le tato Facebook page tango like le tato wa page ka tso na le tato YouTube channel fa fo na e alu ye ya ona fo na so ninga e fa la tele sia ma to fo tau tua ma sia ma to o nanga fatalo fa yo ele wa mafuta mai ilo Maota mo lawa o fele te falfenga ruenga lungole basa ia o fela vale tafor kilope le ngato di usira dei ia maturu fa foto ma do ya te ro fatalo fatu asia ta me se fo o e malo ainga ele dei vanga ole fiafi e ai tato fatel talnoanga ta wala vole so mai tu le tato por kalame pe maua mai mato ai tau mai lungo le tato fasala lauga nei ia le tatou malo fa'aloalogia ou te fiafia e fa'ilo atu e se taimi o le porokalame o le a maua le fesootaʻiga ma le afioga i le faipule filifilia o vaimauga numero tolu lea ua au tasi i ai le tofā le paia o le itou malo ia ua fa'amanuiaina fo'i ma manu malo mai le nofoa o vaimauga numero tolu fioga e a Lautimuia Uelese va'ai se taimi la tatou porokalame logo uiga lau ma tatauna fai mai lau i puki ia fai mai manau iau snacks o i te nofo lelei ia ma tatou tala mea whaasolo ma se i fesiligia
se fina ngalo o le fionga i le sui filifilia mo le tu malo vai mo ngano tolu ai si fanga so no tato proclame i tu langa masani o le amtali te fia fea fo i fafta ia tato kampani la ngano so o la se fo le te fia fa ilo aju o le fo i ua mo le si sama ria ngale le be se fo se tasio o nanga e fa popo ia i sama ria ngale le po kampani la ngano so i te tonu o le o nanga le Blue TV Beila o le matanga luenga o tangata ta fafao mai mo mai fafo e to tonu si tanto utunu o Samoa po le official tourist ia ia fa aftai fo i wa mafai ona maua le avanoa e tautu ai ma fa lau i loa si tanto utunu e le ngata o le toi te tala mai o tanto pora so ma fa malanga inga ia ai o to tonu lava si tanto utunu mo le tu foi la fa malo ma le fa aftai le tanto proclame ia ile amata mai le fionga le minister o le matanga ruenga o tangata ta fafau mai mo mai fafo fionga ya Joy Sulusulu Citric Schuster ia me se fo yo le CEO o le matanga ruenga ia o le pule la kolango o pule sinia o so o se matanta o ila tau lo fautua o ila tau lo ga lue so o se vaenga i to tonu lava o le matanga ruenga po le official tourist Samoa atalo fatu asiata e le dei vaenga o le hafia o tu malava me se uso ya Sunny Rivers o mai o mi foi dia so li ele to festato so tenga ma tu fo ile fa la wi loa ale tanto official tourist lo ya me so tangata ta fa mai mo mai fa ele ngata mo tato tourist ya ia tangata o isia tu no ta fa watu ai olo au mai fo ile fa ma fa ma le fa mana tu ma le ngani mo tato local tourist ka ko la vai e to yo la tato o tato le foi la wa au mai la tato fo i vala aulia ma le la tato fo i tatalo mai ia mo ainga uma lava Samoa i so se tafa o le kelope wa o le wa matana tato to fai malanga i tafa fau i Samoa a fa pe e te fio atu fo i lele ua tu muna walo to ainga o lo to fali wa aku umara au ka fafau ola wa tupu tamaiti wa faita to olua wa wa ku le singa sau singo e wa tu le simale lafu wa le ofila fo ile le tu ai ainga manu ma Maota malawa ia o le fo ie avanoa tato fale matanga ma fale tali malo e ma fai fo io no tato tango au mo tato apa ia mo se so soninga o te vatua la wi tara fa te ta io manto e o manto atu le maluso to fine ele vatu nei ia e wa ele o fa pe fo io to multiply mai po to fale po o avanoa le fale tele wa tele la fo ina taba fo ile le first come first serve wa tau le ofia ila o si manto inga se manto fale le to tele ia na tele ai na fa nga mai ia na I fale tali malo tu la lata ia fio anga mano fo anga lo winga o lau fo ile ma atongi o lau fo ile so soninga ile ati na e ole official tourist po tangata ta fa tu tono so ta tu tu lo winga le mela lea ia e ma fai ana watu wa le ma fai ona e be se foi dei vai tau le kelo re ngamu ma vai nga fa pena ma fai la vona fa mau tu se fale tali malo tau ngo fie foi ia e o ia so fai so o ia e o ai tu ai ainga ma io tau ma fale size tu ma le mo ia o le toi foi mai foi la ia le e fa mau tu lo winga o le tala tu alalo o lo o avanoa foi tatou fale tali malo e me se mo tatou fai malanga tu tonu Samoa o le si vai nga tau wa vai fo ia me so tu langa ia I tonu le I le atina o tourist tonu so tatou tonu ki rola u kala le tafet io tala ia sia tel por kalame ai fa tupu mana tu mo ele te fa fo mai e le gatele o lau ma tongi fo ile ila tina o le o tangata ta fa tonu so tatou tonu ma ga fo le mero le milion ma ga fo le milion ai fa ye se fa to fa la inga fo ile le se ka se ku maro po se ai fa ni to fa le mata pe fa ni na I fa tal malo doesn't have to be kama fo ile le 5 stars or 4 stars pingila kama fo ping kama iungiki kama fo ye pe fa fa le o lo va ya ku fa ai ko fu kong la le e malu manda ya fa to fo ba ngi nga yungi ke nga fo ile de pe lo fu ya to no ya lo se la wa fe po le ase tu la fa pena o lai to recycle lai lava le tupe to ton ka se maga lo winga la tala mo ia e tau fao lava tu risi ali tu malo
Nga umaga fai ole atina e tourist le. Vili e kumale ainga. Fa mole ka komiki se ipuka ko no fole reunion al matou ainga. Ai lai le mana ia. Io a kurfongo kele malua tu fongo e kale sia fa mole a salolonga ia fa nga yele ngo salolonga fa titenga. E fa nga ko pukinga tunga ia to unit te tolu se fulu. Nga mana ia la tala ina le vai nga fa yere matu fu. Ola se manga. So o lava ma atongi. Ia ai e benefit ia le nga doi tu malo. Ai ole atina e o tangata ta fa tono se tatu tulu. Ma tatu ta Samoa ia tulu i fafu. Ua sao nga le mu malali lei mo le toi fo ia tu ta fonga. Tasi Market fa tele lava le lango sua ia e mese fo o tatu fale o loa ia o lo ia i tatu o loa mai Samoa ma le Pacifica. Le fo ia oso we tatu tasi Pacifica Cafe in IGI. Ia o le ngalo ia o ia sia o lo i tatu website e te sila fo ile tele o la toa. Au tatu ia vai ngale le Tasi Market. If ia fa mo wina le nganga fa tele ile le sunga le pule o le tatu Tasi Market le sunga fa fianga Reverend to le 4 ai mese for tu ia Helen. Sa o ia tu le vai so le tene. Sa ia tu fatasia le la tu tulunga na ia taia. O Tautai prefects, all the prefects o le onga le Mount Roscoe Grammar. O matua ia le tot sisila mai these are the parents. Ai ila ma whanau. O ila tau nei o tama whanau we 13 so le Pacifica o loa o tawina i le onga Mount Roscoe Grammar. Le o tau sisila mai le anta. O ila tau nei le o filifili e whaio e vea matai to tonu o le onga. Ia e malama le le arka ka ngau i mewa onga whapea. Ta o prefects. Le winga lai mo mori whaatai le sunga le li i whawhianga inga. Ona o Reverend to le 4. E se e to tonu o le board a le aonga lea. Sa la whaatulanga i nai lea se taumaftanga se dina. Ia e whaafetai aina i nei whanau mo le nei tausanga. Ia awa fo ile sauni atu i o la tu tofinga wha tai po prefects i to tonu o le aonga. Amu ia ma Roscoe Grammar la tau ia. Le la sa mawai le avano fo e asia i le tatou purkalame. Ia le tau sila mai ia yalo nei ma whanau. Ele na o Samoa tonga o lo iei fo i manisi mai isi atu moto le Pacifica. Le sa fia ngai ma le latou dina. I le afia faftai tele fo ila le sunga le pulisili o le tatou Tasi Market. Ia mese fo i o le unanga le ainga energy. Le alolofa fo i whanau. O le tatou atu le tatou malolonga. Aftai fo i le Pacific 40 ma le talo fa voucher ngata fo i lea o le unanga le DG Saul. Ia whapea fo i la le PacificEzy money transfer le Maota Samoa. Service stations i vai tele ma unanga umo sama ria ngalelei. Le ma fua iona fa au le proklame i le aso ma le aso. Le tatou le malolonga a fo i mai. Le o ma wale tatou sota inga i Samoa. Ma le fionga i le faipule filifilia. O le jo malo vai moga numero jo le fionga Lautimuia Uelese va ai. Pe a mai a fasalong fa business nei. Talo fala va Samoa. Kwa fo i mala o ko ngalu au ro ma umanga nei ko i. Afa pe tau sa ili se lu au o wa fo i ia to na yo le sama so tai tasi e te mau le Tasi Market tatu au felesia fa ko a oto me sa so mai le tu le o tatu fa i palang felesi na fo no me felesia ke mau le Tasi Market le ga te lo tatu talo ni wele ar kama mai fiki karo pingi ki fo le pink taro number 1 pe api ni waila e ofa Tasi Market tatu au mau fo tatu mau ken so se tu ai nga sai se ba tu fo e ma fa yo fa ye fa ausi fa ye ku ka ese Li liu mai le tu lea, le te sisira mai ai, angi ese, mali ia, o lai sio ki langi Samoa, aveni angi mo te mina i ro ainga. Maua mari tātou popo, e whai ai lau pepe, i nei le Tasi Market. A whaape foi ke aunga kae valu popo, e ai foi le apa pepe. E maua foi e tātou whasi moli ngosi mai lava e nei tina mata mai ta i Samoa. Le ua whaatawina i so o si tu ai ngā lanu, so o si tu ai ngā manongi ese foi. E le ngata i lea, whaupo foi le tātou whanu u Samoa. Le tamasasa o le ai o ngā mō ngase ia ai mese fo fa i le no lotino fa pe fo tatu sama ngā pe o lo mau fo tatu lenga to silsila mai o le tatu Samoan turmeric o le tatu lenga tai lea o le kama le o ava ma le tuo te mo sama le o falu bia le tatu ava o mai la ia le vai ngā mō le fa na ulaiti mau le tatu vai o fulu mau le tatu vai lafa o ia kama le su ele to tele
ia wa o le foi vai tau o matua pi le mangeso kingo mo ma tanto mangesia mo le whanau ia e mai se foi o le tanto vai tale ia o le vai fiva so o situ ai ngā vai mo le whanau e te maua nei le Tasi Market Samoa e tasi lava le whai o loa e te maua umai o loa umanei na o le Tasi Market Tasi Market, the taste of Polynesia and your affordable local. Talofa lava Samoa o au nanga whaare sui fua maloloina nei e te maua i le au nanga a le Pacifica Family Health Group. E lātou te whaia, tui pui pui, mō le COVID ma so o se whamai. E lātou te whaia au nanga lau tele mō ainga. E whatau no ina foi follow-up se so o hawa se taimi. Lātou te whaia au nanga lau tele wha ale soifua maloloina. Tūlanga i ngase o le suka, le ngā te fo i leo ngase o le wha i tulou. E whesoa soa ni fo ina i wha i titia le tau mawhitapa. Lātou te ao ina fo i peki live hantu medications mō lau ainga. Lātou te whaia fo i social service referrals, food banks, le ngā te ilole au nanga le MSD wha Beru Wins. Lima Waimahia Avenue i Manrewa, Weymouth, ia po le tasi toruono, Queens Road i Paimiua. A whapele me whaiona e whio mai, e me whaiona mato wantu lo Maota, pe te wala aule numero le nei o le overu se lau, toru lua o toru. Le Pacifica Family Health Group, number 1. E o te toi whawhile atu le whawhakabaua Samoa le neivanga fo o le afiafi. Pei ona o whailo atu ia i le amataka o le tātou porukalame ia e le tātou malo whaaloalongia. Ia e le toi nāma le laina le sau whaasoa i le asonanafi e le laualunga ma le unga sa tula i mai eir whainga balo tala i titi le tū malo vai maunga numero tolu. Le ua matua suia i lava le nofoa le nei mai le tūlanga maasani sa iei mua po lalo le whaamalu a le vaenga whaupwhai e puipuia ia te tau le tirupo HRBP le ala ua suia i le vaenga whaupwhai le whaatuatua i le atua Samoa utasi o te whiawhia e whailo atu o le ua maua le maa so teinga ia ma le fionga i le whaipule filifilia. O le tūmalo vai maunga numero tolu, le fionga ia Lautimuia Uelese va ai i lunga o le proklame le Bluwave TV ia nei vaenga o le fiafi. O folofa mwhaatalo whaatoni lau a fionga i whaipule, e le nei vaenga o le fiafi. Ia, o folofa mwhaatalo whaatu i lau fionga siata. Me se fo i le tātou proklame ia, me se fo i le tātou ofisa whasalau pa malo le soifua ma le langi mai lau fionga ma le tātou wainga. E whatalo whatu fo i le whaafonga tapo e mai a Samoa. I le ngata i Samoa nei e whapea fo i Aotearoa New Zealand. Ia maso o se ta whalawa lolangi o lo maua mai ele ta whaatatanuanga. Ma lo le ta puai, ma lo le ta talo o leo whai ui manuia le tātou whaamoe. E whatalo whapitoa siata i seo tū malo pai mongotor. Ia me se fo i o le pa i o seo tū malo lo e mpapa au i Aotearoa New Zealand. E whatalo whama o folofatu mo ngalofa foi ma lo ta kwa pa tai talo o le o fa wina manuel filifili ngalo tai tu malo ile fa ngalo ina sia tele ile ta po inga foi misele no manuel pa ia lo fa ngalo te tofia le tua e so se fat faita ulanga ile ngate tono se tu malo sa mo ni foi fa pe foi ya te roi New Zealand e so sta fa la lo lang pa tai mo ta sanga e mis foi o fa manuanga o fe au fo ia lofa e o fo lofa ma fa manuia mai ai fa mo moi fa fte tele lo to no manu ia le tau la o fa mo moi mi se o to afile mu ia o sa mo di fa mo moi se matu tu malo ia vi ia ile tua o te fa ta lofa fa pitoa asia ta ina uso sa matu tau ba ia le fionga ia sa mau ia fa pe fo ile fionga ia fenga mali ia pe ia no ta u ta fa ta mo mua asia e ta alo ata mo uso e mele fata lofa ia o folofa tu fo ina uso ma no ta alo fata usal e vi ele tu malon sa e le faingo fiel ne me sa ta tu fai ia e vi ele tu malo tu ia malo fo il fatto tu malo ta wata ia vi ele tu to o ta la o famo e mi se o ta no man ia fa mo le tu malo ia pe o si fata lo fatu le asiata e mi se fo fata lo falo ia lo fion malo ta po
Lo sa e te talo i o malo. Ia, ua e sira fia fo i leanga e le tala le tusi o upu e ta ua mi o tonu inai o upu fo i whamasino i na le leo na ta ma vai le ta por kala me mo te mana o e toi wha e mo runga le teimire nei a upu tau ma vai na whaianto i lau fionga a te iwa le toi maua se ta noa a o le whaia le palota ia o le a ta whilo ia pia e manumalo sanga iane ai o le tai ia o le tua o yo le tua o le manumalo e sila fia fo i le tua le loto le tangata ia e sila fia fo e le tua le toa e te tau ona tūlai e wha au le taita inga o le tu malo au manu e o le tala i le pā ta malo alo le la ia au manu ia whaiva ma e toi mau fose si ta whai tatanonga a te ua le toi mau alanga le pe koe lua eva iaso i ale ia ole ata toi whai tatanonga ia pia e manu malo vai tu le mai a yo le wha moe moe ia a e vi ia la leanga le leo le tua a vitairo na lofa le ua tau lau o le wha moe moe ia wha vitairo le ua e ta pāturi en te tā ina yo uso fo i vai atu suafa le sa o tau tā ma moe whatasi ia leanga o tala ai e mazania i le mua umani va se lua ia e moni au e ta alo atama a o le uso Paka whakala ngore kei mile mua rau whionga Lautimuia ia li au te whātua o fōringa fia aia. Io e pi ki whaale i popore ale e umai o le ae te sangi wha manua o li. E ma whai ona e tau tala mai. Once again, congratulations. Lea ua a wha mawina lo manu māloa iai. E le si ka mai vala. Lata le 5 se lau ia pālota na vai. A ore ku mālo ngei Lautimuia. E ngā ore ka ngaka e makua i wha kua i ngai ngake suia le ngofoa le nei lango le wingo o lautala o le nofoa le nei o le nofoa ale HRPP. Ma whai ngai kau wha soa mai lungo le tāpuru kala. O le hase la ngona i le build up mai male na e tau wha pole pe na yeise vaenga na tau wha tau wha pona tia ai le anga tu le whai ngā pālota pe whai ngai valia mai au whafonga manu le tunu ulau fionga. After certa o ta ua ia o le mele o fsiringia o le me mua certa sa ma fanfana me le matanga sa me ma fanfana e manuia le fa mo e me se le build up le o le me mo ia certa o te le expecting o le cap le le mama o le no expecting a malo I didn't expect it was going to be this much of a gap in the majority. O i le wo fa moni ai o swing le bota le tumalo man tu fo o le tumalo ale predominantly o le chapipi le voisa o le majority o le tumalo o le sa lango ina le fi mai ata punu o le sa tu la ile tof ya e man tu vela tu o te punu o le chapipi o le vai mo tolo la e stronghold HRPP seat e mano sia le HRPP e pite ane o mai tawina o swing le bota ale tumalo o i lo te whamoni e o iei le lango o kein le confidence o le tumalo i le whainga malo le tula i mai nei ai misi a whaing whawai mani tua wha e sieta o lo tumalo e to te leo tangata fu i lea e a o ina le lei e te tautala mar whaaloalo tangata e tu le lei na i u le lea onga e malama fo i le impact o whainga whaawai se whainga malo i o lato soifua e misi fo i o lato te mau ainga o lato pisinisi ma lato ngaloenga e le tau whaailoa fo i la i tangata ia tūlanga fo i lea e malama la tau la fo i lato te malama le le i la fianga o whainga whaawai i o whaangaso e misi po kalame malo ma lo tatonu o amatanga kein the confidence na tangata i whainga malo sila asia te whainga pālota le general election ninga umatuni. Le sa tau wā ai ele whionga ia be e tau wia i lalo le fast. Le tau wā matapunu. E nao se lau tors furuiva e na wā ai. Se lau tors furuiva. O le indication ngā asiat. Da ula o ki tilo la analysis on me. There was an indication that people wanted change. Wa makang swing le mea. Le la o final pa election le la o matua swinga
ya la uma tua swing na le ia boat tanga te ilu so le wa makanga na gain the confidence o tanga tu la fenga maro fifidia ya la wa ai fu tanga te wa matana i tanto numo tanga te ele ngata ta inga a opo kalame mfenga fa vai na malo le fa ngaso le wa matana gain the confidence tanga te la swing le bo o le moni o le majority le wa wini o palota ia sai o ile tula e o swing ma I fast on me monian menna ma lo te tununga fo this is going to be it's going to go a long way it's going to go a long way le mele ino uile te tununga and it's it was very challenging the thing on the campaign it was very challenging because ole tulanga fo ile ngakala ile mele ole convincing o tangata fo ile fa tal tanwanga e fa mana malama I tangata fin fa ai mo po kalambia malo ia tangata ni tangata ile o in pawa ile man me fo ile this is these are the voters ni idinga ka fo ile fa pe e pai votes no and you tell them what's going to happen tell them fin fa ai malo le what they know and they understand and they would automatically vote for that they vote for that they don't vote for the money no they don't but they vote in mele lang tanta ia o le majority o tumalo e mana malama le me ia o le vo la sa adwa ia tato campaign aset fa mana malama le tumalo me ia o le vo la o matua swing ngai albo ia le ngata laina ala to fo ifa ai la wale vai na wale tanto e lo experience ia bo ni I palotani wa gain the confidence o tangata ile leadership ini te inga le whenga malo e peo la ulea te lenga asiat ile mele ile unga le whenga palota e pila no ve o te expecting a gap there I'm not surprised with the win I expected to win I was confident that we were going to win but I did not expect or the gap there ole mamao ole majority ole so expecting Tautai malo so expecting ole gap ole between 100 less than 200 selaw mon tupu ya tele ale wo sauni o I lim selaw o I la mon tu ai mol mawaya tele ole swing ole mea ele ngatala le party vote but the people's vote loi matua ai tele ale swing ole mea ia bi ele tu aseta ele vai ti ele bi ingo le tu o se tulanga le leite le la wia ba o te toe no kanga o ti longa I tu le general election result on general election denga closer o loinga wa makanga nga ka sui people want to change le la o saungi lola pa election le o makwa swing la o matua I na mo le tanga te sui so it's why it's good apa ni malama ia voters malama ia mai o tal tonu langa e fa mo lunga ui I so tu malo siata tau tala mal falo because there's a lot of people kong I tu malo e malama ia o ina lima malama they know they understand ia me yo finga fa vai ia por kala me ole bisa me tau tu mai ia pe o sia u to so le sia te fa malama tu langa na ele tanto finga parota ma lo fa tai tele lava I lo fionga Lautimuia po lo fionga I le tofi filifilia o le tu malo e taua le lenga e maratua e ko fuar ka kama sianga mo kunga afa I le mai tau atu le mele na tupu nei ai le se lau analysis o pomoni la foi na fai la uia sia uta mai palo na fi mala u fai tau atu a fua tu le gap I le valea o ina lai tau numbers e talk ia numbers e kala ngongo mela ma le mali tulango wa yai e o foi lai le tilo atu ni si fa pe mai to tele ila to ele I paloka ia le tala fai foi le e ma fuanga le palotais la fo wa loto ia I swinga fa ko le tala awa le upomonia anga ele loko I le swinga le winga lo te tala noa uia ia o kama sangi Lautimuia I tulanga o ta alonga aka ko kau mafai ka fil karika hakai kainga
e mana e ka ofir ka la lu i le si mai de kongu ia e kire ngofo e a fai o oil best player ke mga play lau pat e ke aru ke kalo iyo e te aru lai te alu te talo ai ma fuanga e fa le yango e ma fuanga e fa le yango ma can't be bothered ia kala foi le a o se fo ya se o se la wa ile tangata le o le kanga le ia de paroka kama foi le ia karia o le hal me ka ko yo o manga yo foi nga malo la to fa to foi ia ai u yo le e sa o fesi ma o le lo va o la fisi tu sa le o e manu malo o le ua au mai le declarations mai le commission o fainga palo tau o mai au na sainia ma fa ai lo mai fa maonia toi au le aso e whatautou ai, e iei se mea ke ongo papole ai le malole, in terms of i whatou sina, ma vaenga whapena, o le whasitu sao lava Lautimuia Laufionga. Whaftai au e whasiringia tu ranga lea siata. O mele le no ma whanwhana, o le pea no whai atu, o lo tu malo, ile tu poel mena o le whatau le palota. Langa lama, I have very understanding voters. They're well-educated voters. Imam lama li tangate ole pau wale me fia mana me voters. Ma fa mam lama fain fa vai ia la una ia. Me lang ina pe ia ma fa longo me mana oi ia fa longo mai le sui po lana me la. That's all they want. That's all they wanted to hear. Ia o me le tu langa i fa to sin. Ia e ole ia fa mtalanga fa ave ia i lungo o penga te fa ilangi. O tūlanga le iri ma whanawhana lo ia ni tangata asia te tautala ma le whaaloalo po imane nganga maula iri ni tūlanga whapia na whaia e whai mole maua si o tūmaro no whaia e tātou ono sa se i mai al tātou wha moe e o le teimi vo i e whaia i o sui wha al tūla fono a wai e le piu i o ta vo i le wha atanga mai al tūla fono pe a mai al whainga palot into a whai lole o le sui e mantou wha se talanga o tātou wanga nu ulea e tau ana whai leo o le sui i lona i tūmalo i au lea o wha amadia le leso o tūmalo i a si o tūmalo i ono sa tātou ono sa i toi vai manua le tātou wha moe moe se i mahe a le tātou whainga palot te mitongo le o tatala i loa e mwhain leo o le tātou su i a on tātou toi whai loa i le lo i a lai ono sa i a si o tūmalo o se tai o mwte mimene i ni ai mani whaatou sina tau tūpea na whai o ne whi whamatalanga whapea na tau tufa ni tūpea Yo te ia mani me fa pena o te tonu fo ele fo ini me fa pena fa ye sa mau ma fe ngai mani ia o tala fe a be a ia tangat ia e fa tu pu lungo o penga fa ilan lo te tonu ele ma se me a fa yu tele i fa i te tonu fo ele i fa ye sa mau ele i fa ye fo i fe ngai mani ia me ia pe o sta ke tu le a asiata alo fa fe tai Avitai o talinga fia logo mana ia o lau forasanga lea ngol fisili tauna fisilingia wai e manatua e umalo o mangumalo mai ni fainga paloka e pe yo lesia next step le kilo ko keli pe la tua fo il famsinonga po le ale me o ia e favitai ele ngatai lea o le fo ia te ona ina lava ia malo ia na yo uso na tau va fatasi ia ile tūlanga lea o le whaatua tua ina e me solusta ia o vahenga o whaata o to le tūla fono wai ta ua i lau saunoanga whainga whaavai na mafua ai ona e pulu nau ia e te tū le tofi mole manuia o loi tūmalo o ni vahenga o te roi tele vahenga o whainga whaavai na whailoa i lau fo i whailoa ma tūlanga masania ili o ni vahenga o le a ave i lau whaamomua tai mene wa e ofi to tonu masauwhanga ia mole manuia o loi tūmalo lau fionga Siata ta ua ta fatantanga mua ia mea la ave priority area sia langa o mea ia na o mai le tūmalo e mua first on the list o mea ia luna ia o mea o no whinga luenga o le o tūlanga tonu ale o whinga whaavai ale malo hui mala tō po kalame mo winga luenga e langulango ina lai lo tūmalo mauna ia lo tūmalo mtuna ua ta fatantanga mua siata o ngā luenga ia e whanangolango te le tima o aingo lo tūmalo lango e tūtaulanga e tūtaulanga lo tūmalo ia e le tele le whailani whanua ho i e tua iai e o e whaini ma o manga mantūlanga whapena e whanangolango te le ngā luenga mena le mai e whamuamua le o le me whaile e ave whamuamua e unai malangolango por kalame i al malo e maua i ngā luenga so it's employment o lona lua o tūlanga taua o onga
whaalelea o aonga. I tūlanga hoi le lei resources hoi o aonga. A me se tūlanga lea hoi nei leuna le malo le me hoi lea o kalame le malo hoi le free wifi for momoa aonga. A me se lang tele i aonga tono lo utu malo. E launga hoi na mauna lo utu malo so se po kalame ale malo. Whaalelea tūlanga tau aonga. Ona la tantunga leo le utu malo set. Le lei mai ulea o e va fe ona maua maluenga lei o e naif alang lango i te mau aina o me lon to men tu foi no ta o eset tu langa le langa lo tu malo to te le o foi pisinisi te le o foi pisinisi la hiti me se pisinisi la hiti e ti ia pisinisi te la foi pisinisi la hiti so le me la le ro una ia i tu langa una i me vo pokala me fa fengo fia ia business opportunities. Ai me se foi la ia accessible, ia easily accessible ia tūlanga ia mo meo no ngā tupi, mo pisinisi. Ai me se foi la ia affordable mo meo interest rates mo tūlanga whapena, i o whatinonga meo o foi processes al malo pe o business licenses ma mea whapena. Ai me se la whinga pa anga lea le malo ma private sector. Ina ia grow what private sector. O tūlanga lana, na i te le la ma tu malo. O lona o te lenga ia, me ia tolu lau fiong. Ia e ave il fa mo fo e pe ia me fo ina tu le na wata. Ia le fo lai ave il fa mo o me te mine le fa manui. Tu lang fo ia le am fina ngalo ni tu mali. Le tu malo, lau tu ia me to nuai e a fo ni. E fa lang e te mau ai ngol ta tu malo. Ave il ta tu fa mo. Ia pe o le te fa ma tu le sia ta tu sai malo fa si. Alo whaavitai lau whionga le whaipule. O le isi vaenga o te fia fisiling ia. O sau fina ngalo ma sau whaato whaala inga le poloketi miliona le winga o lautala. Ia le ala ua suia le teitai fono pe a fua atu i whainga whaavai o lo au mai le malo. E kai fongo le whaipule. Le toi nama le laina le tu o le malo le tō wha ia te puru upo le sunga le pali. Niko lieng o ia foi la le sa teitai fono. Le ala ua suia mai i lau fionga pe a whanga solo fuafuanga. O iai se isi vaenga o plan e te tau le lifa iai ma tūlanga o le poloketi pe o le a pulipuritai ni whainga whaavai na whata auto mai iai a mai sofina ngalo lau fionga? Ei. O tūlanga lea, tasi lea tūlanga le ave e wha mua siata. I tato poloketi lea. Ta ua ia poloketi lea langa i le vaifo e le tūmano. E o le attractive o le initiative lea le malo. Ne ua wha matuku mai le mele i tūmano. Foi le miliona lea whai e la tōla tōpu i a tīnai. O le tūlanga lea la uia vai. E revisit la le tūlanga lea district plan le iai. E si la fo iai si tilo lele iai po o fitau i mo ni taimi. E misi lea nga i luma. E misi lea priority areas ia pe o ta ua. Nen sa o ta ua le fina ngalo le malo e ave il wha muamu. Wele i tū malo e ave il wha muamu. Ia pe o tūlanga ia te loho ila li lifa e il wha tinonga poloketi lea. Ia e misi fo ila. Ia o nisi fo i o poloketi fo ila o le woman whantatia mai e nutai tasi. O le man tua fo ila me fo ila asiata. If it's not broken, don't fix. A whapea e o lailele, ia whaawau. A whapea o ini me taona mati mto whale. Ia taona whai. And I think it also include ai fuila I le mele o composition o le board. Le committee lea e vaia ia le ni te minei. E le whapea fuila o le a tasui uma. O le tūranga leo te nau ia siata. O le delegation newa a mai ele whainga ele tato malo. E tau whalanga e tuku le inu ma pitonu. Select me la tōna tu tangata me tom. E whiri me la tō. E awe whaila e criteria whiri mai ai. O lo nau ta inga le whinga mele. Dango le tā ua I o le board lea. O I e pe o me whaila ta tō le Auckland City Council. Manukau City Council. La pe tau whapena. I pe o le concept na. That's the idea. Ia mai la tangata na nea mai tom. O la tō lea la lufilufia te mau a inga lea. Lufilufia te mau a inga lea wa delegate mai le manu. E tā ua tele la le role tangata ia. E pito isi leo tā ua le leadership al whaipule. Ia strong le drive al whaipule. I le mele.
ina ia awana I to al pokala melen malo pio nei mei ke lo la sisila le o le sula ta wa se ono na wa e misia nei uso ia sama tu tawa a misia le fiona sama a misia le fiona ia sama ulanga o le o te fu e palota a seta bali ya fu e palota o le e afe mon tupu ho ia na lang ina ia le fiona ia sama so ya wa ia te talo ho I le fiona ia sama mo te ngal lu fatasi bali mo te ngal lu fatasi because o le ia film se lau tato ia afe mon tupu ho e pe tasi over lu ia it's over 1,000 people and that's a lot of people. It's a lot of supporters. Ifo nongi e te tauna ia o le manuia leo le tu malu e tauna au mai te tonu e ngā lulu e whātasi ia mausoni ia misele whionga sama ina ia awane I pito tasi le whaamanianga le mea a ia launga tasia umani tu malu e pe ola ulea po ilea tiutilo ia I tato proketi le but I'm saying this as yet it's a very attractive initiative lean malo o le ke le o le interest le tu malo il mele o lai tau fa pe nei uma mai fo fonga le tu malo o proketi ni e mesielon fa tau tenga malon there's a lot of interest so it tau vela on manage le ngatina in a five le pokala manage le expectation o tangata ave esil to inga me vole tangata pe la mata ko milion ai ufa we have to manage that expectation. That is not the thing. It's not the fact. If malama le itangata o le milena mai miliona le tauti solo ho ila tato district plan o mun fatantia if we like tato priority areas if we la fa so le tato tupile o le situlanga e manino le itangata manino le voters o pokalame le fa awau le lima tausanga e fa awau le pokalame le lima tausanga a fa la ai to tu le mai finga malo e to e fa awau fo ilisi lima tausanga so it's an ongoing project ini va pe umalol pa inga ni uma pe umalol tausanga ni uma ia foi le ia me vole ono sa e fa solo e finga o tato prokiti ni ilon me vole sa wan me mau fai uma kai mengas it's all managing the expectation at tangata managing e malama le e to e on sa o le fa solo e finga me e fa no lango lan men e le confidence atangata ile fai pule le te ir committee mal committee le fa ngayo ia le I proclami ia le confidence le tanto numa o le tu malo ile fa tino a prokiti ia o se o vai ngai me te prokiti sia va lo fa vetai e o tali ga e fia longo e oi a o tale fulo fio ngai le li fai pule filia ia o mana tua fo ia so tatou pito I se tu paitea e ia ile suafa le ngo sele lima lelei e oi ia te lo nai te si la fia fo e oi ua pe ua mana ia suafa le mai e fa matalai ia alau vai tonuina ai mai se fuanga fa ta to sele lima lelei ale winga fo yo le tala e ia vai nga fa upu fai ai tu no lo pulo o le faipule o le tu malo ele ai la ngi faste le ngi HRPP watasi u mai la lo le fa malu o le faipule filifilia le tu malo o le vai ngana le na pe e fia se la gona ia ba mo nga fo I mai maue ia tasi fa pe fina ngalo le hotel o nisio faipule o le au ki fa lo le fo mai tau mai le tonu ia te loe e whawhetai ia I lau whionga te le tau selu atu. O le ae te apa foi le anga I o uso na tau tau wā. E na ia whaasafua atu le sa vale leo le tutu whatasi. Ia mau mai ngā ruru e whatasi walanga I sao ele e uma na oni tau wanga foi le I wha malu wha le vanga wha upu whai na ia mailo ai le whaingor palota. Ai laua o le fiso e laua le tolo. E ala e tasi le maunga iolo. O le fesili muli o le tā fatalanga pen o fai atu. Naua, se e fio mai fai se tātala, leanga o leana lo loma mai le si tā fataranoanga se e mai alo manu malo. Ai, o le whawesili e lau fionga I le fai pule lau fionga lau timuia.
O lea se matanga luenga. Mai matanga luenga e tele o le malo. E ki loe o e te nau a fo i le molo. It's a wish or it's a if question. E mawhai o nai, o whea o matanga luenga, wa lei longa se matanga luenga malo sa e tautua mai ai. But if I can ask you for one, e topi lo whina ngalo. O whea o matanga luenga ia e na nau ia i le anganga ma le loto manga waafa mo mo. Aftai Asiata. That's a pretty tough question, but lela utaliatu. Ola utaliatu le tulang Asiata. Ola utaliatu le background. Yeah. My background is in accounting and financial management. Ola uia background on me tau pulengo tupi. Ia o na fo ile ta o toea uia ngaba. Ia mi se fo ia o to mai ta o ina fo ia mi se fo ia ngaba a fo isa nga wenga sa pe mai ai. And o na fo ile le ta o toela uia interest. O te fia fa ngana o to mai mo o ngaba ai o na i if so anima o na mo malo ta tu ai mo ta to malo. But o le wo fitono vai pa fai o fai o malo siete o la vai it's a collective responsibility it's a collective responsibility so I lo tentano o ferme fino ngano ele fino mo te te panomia mal kapita mi se le fino te te il malo il me fa mai talia malina fasta o te mo talia malina fasta me mo tua ave ato fo ele malo si male rofo ya fa tauba e tautua il tanto malo così wai o le tono I whainga malo o le tino e tasi o le tino e tasi a fiele lima la ngona o maltino se turo o le vai I la una e vai so po fea le meto to fi mai e ave ato e le malo si go I mane le to mai fo I na va fa mai mai le tu ia e tautua il tanto malo I lo wa tanto numa senta wherever or whichever, I'm very willing ka wang tau tua mo si tatu tu mi se I tatu whenga malo. Malo whaktai. Ia ua talinga e fia whaalongolongo pe o le tala I le maunga. Ia isi o tātou tu malo sisi fō sa la whai. E me se fō le tala fuluina. Ia o le whina ngalo ma le tō whā lau fionga I le whaipule filfilia. O le tu malo vai maunga numero tolu lo fionga Lautimuia Uelese va ai. Whafteite le lava. Ea, o I fo iwa o la ile upu e masania ile atunu. E le onge la au le vau matua o sa la whai. O lea e tā pena mai lava e le atua le tangata malona lava taimi. Ea, malona vala aulia. Whafteite le. Me se fo io le malo fa io le faiva wa tongi o se seu o langatila o fa pulo le tua lima fa malo fa io le faiva ia le vanole nei sau no nga fai ia to fa po fo io nga te fia fa vitaia ila to e sa lango suo ainga ma vainga ma lava ia va tu le vanole nei e fai welta fa tal no nga le vanga o le fia filo fio After tele siata ia e to mo moli tu lava la fa tele le tapo ina Samoa e mai o na o se o nei tupu mai ia o tamali I mawhaila unga whale tua matausi o sa o te mai tai se o ai o ai nei whana whamalo tapua whamalo te talo o whai wina mani manuia wha moe moe ia fo ia revi inga I le tua whapito o ngā whase whawhitai se ate se utu malo wai maunga tolo I le ngata I Samoa nei ia whape fo ia o te roi New Zealand ima so staffa o lo mau melta whatal tanuanga malo tapua ia malo fo o le o tō le mtu palpal o le o tō le pule le tu malo whaali lo lantou finangalo lo tatununga se tau tala mo lo whatau wa amalinganga maula o le finangalo leo le atua leo whaali mai ia le finangalo le tu malo ia tātou fo ila I o le vi ato ave yuta fo I le vi inga I le atua tau no umanuia le wha moe malo te talo whawhitai tapua whawhitai mo whamania e misi o le lango le tātou wha moe e whapito o ngā whafo se whawhitai e sianta I o leo whingaruenga le tua tai o e kālesia me se fo I o au na le tua so se fatu whaitau langa a tatalo no manu o wale ni wha moe mi se le manuia o Samoa
malo mo lo tu tapo inga me se tan o fata faita ulanga i tono se tu malo ia me se lo ia lo finga wen malo tan fitai mo tan sang fa fitai ta po me se fa manya ia le sa mo di to a file mo se file mo fa mo finga filinga se tu malo ia vi ia ne tu fa fitai tele lo finga wen mo fa manya ia me se o tan sanga ia Sienta, ele fanga luina na yo ainga pe. Na yo o paang. Samo ni mantunu uimo. A mise ya te roa New Zealand. Ia o Amerika, Australia o tutuila. Te soa ni mai a mise o le. Tusi mai, message mai, whaamalo si au mai, a mai whaamanuia. Matatalo mai, na yo ainga pe le uma. Ia, mise o na yo o, me maftanga fo ya se mantunu o mangiangi New Zealand. Whawhitai tele lau tō langolango, whawhitai talo, whawhitai ta pua. Ia, whai ule lo whawhitai e sia. Ina i uso sa mātou tā mo. Ia la fionga ia sa mau, ia me se fo ila fionga ia whiangai māri. Mā lo ta alo whatau sala. Ia, hoi tātou te tau la palapa am tātou tā alo, ni meo pōkiki. Ia, e manino a upo le tū mālo. O vai maunga o le ainga tasi, o tātou o le uso. Tātou ave iuta, tātou vi ia le tua. File mu tato tu malo e ma san ni alfa le vai mungai to file mu ne vo la wa tino mai ia vi ia le tu fa tele ia tu lo uso malo fa stai malo to malo fa to malo ta wata malo on sa e le fengo fia tato fa mu ia fo irvi inga de tu lo sa modi seta ia no fa stai tu le lo fion malo fa fitai ne va no fa au Whawhitai fo i le tapo kalame ai le au ta pena ni wha mumu. Ia o te ilo o le tapo kalame fo i le asetan tele ia o palo tana mo. Whawhitai tele mo le no wha auro. Ia o mau e fo. E wha soa toi se vai. Wha fonga pa ia o si o tato o tunu. Ia o te wha malu lua tu fo. I lau fionga me se tato po kalame fonga fo i se tato o tunu. Lea fo i se fati ua le tau tamani i le wha fonga. Ia toi wha fo i mai anau timu ia. Ai manu ia tele la opción ele hostel tato po kalame me se fo tato o fenga ben al Blue TV ia fa manu ia tele le tu ai opción le di pule ia me se la fenga ben ia me se la opción al vai malai manu ia tele awane i so lor foi pe ngau le to ia langa o ia so to o Samoa tu to o se ia ona o tama lor vai malai ia o di pe so tu de ia le tu fa manu ia tele le tu ai la opción male tato po kalame Alo whawhitai ia Samoa le nā ua tō whāsasaa mautanga sasaa. Ia le lupe na wha ia i le fuifui. Whamai e tele a lupe i le fuifui. Ia ai o le ua fili a whaitasi. Ua mai a o na fili le tupe toa ma le manoa i le tō wha ma le utanga. Pa ia o a inga e tausia le nofo whialo aloa i tutonu o vai maua tōru. Le ua tasif moe le whawhitinga o a leanga. Ia o le fionga ia Lautimuia o le a fai mausi taulanga o le nei foi pae inga e whaatilia foe mo le ae. Whaafteitele ia i lou taimi whaalaulau te iloa matua pisi lawa fo i le nei taimi e maisi o tā pena penanga matulanga i tutonu o ubufai o malo ai ua whaavangavanga lava lou taimi. Ia ona o le au ngani atu. Ina ia mo fo i se tā vano e lunga o le porokalame. Whaaftai o le mātou te talo ia sanga iane ai o le tai. Oi, fuli fao va au mala e fuli alo va au manu ea ina ia fa sao ina ia tau i le tini lo sa folau. Fa mai upu fa manu ia le to ina faleanta o le tato i tu malo. I lo da tali i o le tiongi. Ia ta tangata laula au ma ia sulutonu. Ia la wamo to o wana i la wamo to waina au wa upu fai o malo ia ma ia malu ai fo i le tu malo le ngata i lea ia maua i le lumana i manuia o vai maua tolu nei maso a sau ia fa manuia le tua ia te me feilo ia fa tai foi fa manuia i le ainga me se fo le fretua ma le no falo mai so le tanto watu no uisa mo le tolo fa nga mo le nei taimi alo fa tele tu lo fionga fa so foi after ia sa mo ma lo le sa ile diva ga le fia pe so le to interi be le proclame e lo na vaenga fai u fo ile de fia wa tau wha whakamaua le nei vaenga i le tūlanga o le whaatalatalanoanga ma le whionga ia Lautimuia va ai. O le sui wa manu maloina alo ia le no foa o le vaimaunga numero tolu. Ia whamasinoha o ia ma
fai lau oe au ililinga. Lau oe analysis matulanga whapena. Ile whaasoa ale fionga ile whaipule. Filifilia. O lo matai mi whaatauto ina hai i to tono al parlemene. Peitai. O lea ua whaamaonia mai ile komisina. Ma ofisa whainga palota. Ua mano malo le fionga ia vaai po o le fionga ia Lautimuia Uelese vaai. O le manai ai o vaenga sa ia whaasoa ai te li loi lau mai tau. Ma lau whaafonga sa moa le anturu pele. A ia te ula vaia. O se tangata nofo ma mai tau watu. Ka fia mawangi whaipule whapea. Ai, o te le whapea tate whai atu a mea. Ka fia mawangi whaipule e anganga whapea. Ke lo whai amu ia se o nai eile whaipule whapea lo la vai tu malo. Ke lo se vaenga ta ua no ule sona mai lau nofo atu au sau noa le fionga ia Lautimuia. O le manai o le mele o lo loto. I o uso na o tau va. E tau te toi o mai e ngā lurue whaatasi. Aka ko ke lola ukala. O le whaamaile le watupu nei. Ko se peye uma e a ngi whai ngā pāloka po ngi pai elections. Wālua ia le wa sisia e a le fua sa o le whawhawhingi. O ngā sisia ia le o le fua le sipiko. Ia ai kosole le lau ia le sipito. Na tau mawhaile o tangata ia na tutuupe o kangakai ngā le manguia po o haifo i polale tunang. E tau mawhaie eli alava ia koso ai alanga piko la au ia ni ona so. Wala ngol whaaliunga ngā upo so. O ila tau e muli tai. Ai whaafetai le whaato whala i ngā le a fionga ia Lautimuia. Le ai, wa umale pāloka e ka aloa kama au le uso. Ai toi o mai. Le anga e le uma e o te le ngalue mo se siku malo e uma e lava o au o le whaipule o vai maunga tonu mo vai maunga tonu. Lono winga, o ila tō uma sa palota ia pai mala fai e uma lolo tiu te o le tangata palota. O ai lava ua tusi a aho i aima manu malo o le nafo i o le a fai ma ave fu ai lo tu malo. Mana ia i o lona finangalo o le o te tau whai whaalau tele. Ai mai se o tamau a inga, ai mai se fo i o whainga whaavai o antina e mawaenga o le a ave i heili wha mua. Vai maunga tolu uma lava o loo hafiong papa au i lunga ma whaafonga i proklame le nefiafi. Pete share tu fo i o a inga mai o lo i le fio anga mani tu malo vai maunga tolu. Ia amu ia uko u wha mua ma tūlanga le usau noa i elu tō whaipule. Whaafitai fo i sangatai moe mana tunatu. Pe o le tala li tamau ape ia ana. Ia ai mai se fo i o lana whaato whala inga i le sele ina lima le lei. O fua ngai ono ave i ele wha mua. Mana ia lana sau noa ngai na ua ufiringia. Mana tua, o le ua suila kai fonga o le milionga i tutonu o vai monga tonu. Mana tua fo i o le whaipule e tauan tei fono. Le alasa tei fono le u whailangir fo launga le tō whaatapuru ni ko li he. Ia e kofuar kai fonga maanga whainga whaavai maana whaatulanga maana wha mua. Le alasa ufiringia ia le fionga ia Lautimuia. Wa o e la tei fono. Ai whaane i o sau noanga le na tali mai ai. If it's not broken, don't fix it. Al mele tele fo ile to tele. Ti nana not broken. Ai whawai na marako inga. Wai vai la le waka e kalu le loke fua. Whaavitai pa e ei fo i vaenga. E te tau wai ona toe wheliuli wa ile tō wha. Ia ale tai fofo. Ia awa fo i me tau ona wha mua. Ai keso le upua lea e te tau ona tuli mata ngau. O le wha mua. E le o le suingongi mea. Ai o fea le mea e ave i le wha mua. Ave i le wha alonga lua. Ma ave i le wha muri. Ia ai o le vaenga o te mana o e tau walunga i le o le tātou proklame le neia fiafi. O te tau walunga i le wha soa e wha pea se manatu. Pele te tau e pe ai sea e whainga tā i le wha demokarasi tutono o Samoa. I se vaenga ua le manuia ni tau mawhainga. Ona sui so la tau te tai. Now, ke ro foi la le la e wha pia mai, ambese foi la tau ele te ua le fia le i le wha soa. E te le o whai atu a oni suafa po le ale tūlanga. Ale winga o lau tala. A au fua wha ale mawhau ma e mai tau lau wha tō whala inga. E fua se vaenga o le wha soa na nafi.
le manuia tau mawhainga ale HRPP i le palo te tele. Le i manuia tau mawhainga i pai elections. Le fo le manuia pai election mua pai election lona lua. Le fo le manuia. A fua tu faa i faa poponga ono foa. E te tau lava ona i lalo le faa malu a i la jau e puipuia ia te tau. Ale tunu. Perima e peongo foa ia wa malusi. Ia. A fai sao lau mai tau. Ia te au la ia. Pele ua lava lea. E te tau ai ona fesui ai le kapkengi. E mafua lau talama le faa soa. Au te iloa o se anga nuu e te tau ona soifua maloloi na te leito tonu o se vaenga faa upufai. Matu maanga, le mea lea o le manguia lo lau kai inga. Ia, me ili se faisina na kapkengi. Ina ua sila fia John Key. Avatuani usila, tala noa uia yeisi o mātou matunu. Ina ua sila fia John Key, lan te inga fo ile national wa te tau ona pasi le polo. E loa here ka ia lona taimi ma le vavala mai o fufuanga. Ave ia piol English. Tau mawhai piol English, ma lono ai le national ai tūla i mai le leipa. Ai sila lava e tultuli matanga au tutonu o le national. Wai to a tele fo tangata Samoa. La ko ke lango ina vaenga fa upwhai le national ma la tō whainga fa avai. Ai inga o sau fo ia inga ngale manguia o le pāloka fa ma vai piol English. Ai sui meta tu tama foi le lo Simon. Simon Bridges e po ye lingor kaka. Nga o sau bo fai nga Simon. Kilo aku va nga fa fai le national ele aru i luma nga ole aru i kua. Sui ya sui ka inga foi le o mala de po ele to ina lena pena le fast food to lua so mala. Ai vai ku mala. Ole amonga mal fa. Ya sui ai kongi mai le isi tina fo ile mau paolo si tamalo si Samoa Judith Collin alu fai nga Judith Collin nga o nga lape a fo yo siana fa to fala inga fa kai au afai kasi sui ro Judith kula i mai ro male po ole winga ole fa matalanga ole anga no usoifua marolo ina le nei e te tau ona tupu to tonu o vaenga fa upfai fa prokiki. E sila fia le lei. Ua uma me ko kia lea kapkengi. Ua uma fo ia vaenga e mawhai ona i te itai nai. Mana tua mai le melea. Wa o te whaitau so o lava. O te whaitau so o lava i whetaua inga a ila tau e langolago ina le fast ma ila tau e langolago ina le HRPP. O ke whaanongo so ai upune e lafo, ma o whaitau ai. E lafo mai e le vaenga wha e la tau e langolango ina le HRPP. E mai se arasunga tula epa. E lako ke la fo inga mai, wai pe yo tai lava nei e lua e te lea ina makua ma ingi, tulau, ma ingi kingo. I whikaua inga i whela fo o tula epa. Ma sunga la au le mali toa. Iyo, pe yo ingoa ai e kongi yaku mai. Iyo, ele whaonga te lo nisi no tulau fo ele whionga sa whapito. Ai peia o la hulia mali toa ma tula epa. A o whaitau atu lai le majority o ila doui e supporta se le whekauai. E tele ina ala langa mai whapea le HRPP ila doue lango ina sunga tula epa mawhai mai. E valer sunga ya la auri e le lavangi a onga. Ea, tulau lava fo, tulau a lete ma upu ea. E whawhiwhea nga saur ka whai whakoanga nga ngaka whai whakoanga e sau e whiaka ika iangi malo. O le ala langa le hai. Ia, ai whai mai. O le sunga e tuila epa. O le matua maua e au whailonga. Tō mai. Ia, a whai fo e yengi se whai kau or kanga piko i poko hale i kokongo Samoa. I o te lor whai taule ale tō tele. Ia te au fo. He is one of the smartest person I've ever known i lo uolanga. Ai, o le whisili lau ke whiwhisiringi ai le au kau ia ilantou nei e. O le whisili o ke whiwhisiringi ai. O le a le winga o le whaupunga lea. E le heisi e tu wha maunga. O le a le winga o le whaupunga lea.
o le fuata malona lo. Ai whaamata ua iai se kai o le lalolangi le nei talu na e soifua ma o wola. Na mao oa ilona maliu. Malanga lasi maangava. O tu mau pea lava ma whaaku mau winga longa maka ukia o ngai kainga. Masona poto e lei mawhai ona suia e seisi. Le winga la ia le ona o whaasoa i le vaenga le langa o le ua o tau soifua ma uola i le o langa whaake mo kalasi whainga malo whapeni. E le manuia loa lau tau ma whainga. E le whaapea ua suia ai lo poto. E le whaapea suia ai fo ilo wakamai. E le whaapea a le manguia le keisi nga e whinga winga o ngā lau ai le oe o le loia tulou. Whaapasivasi. Le ai. Tau mo me leo winga. E le pa ua iau whailonga i lalo. Pe a whai ua le success se mea na e kapkenginga. E ku maua lo usua whalau anunga. A e paua ua sui foi. Le mea wale lifa i ai fina ngā lo tangata. Maka kua. E ke le fua kia le kae ao le skangaka. Po le a foi le tangata e whamai ke le lo whailonga. You can never ever guess what my thoughts for tomorrow. E ngai pulea ule mea luela u ekisi. O le misi ke li o lilo le ngā. E o se whailonga ma se polofesa. E te leilo. Maila iai. E wha moe fo i lau polofesa. Pe nga ngā wakuro uloko pele ai. Le winga la i o le wha mitalanga. E le suia lo wanga wa amaro waka mai. Ma rou whailonga. Leu te tala noa lau tele. Pe a whai ua le success se mea te whaia. Tala anga o le tamalo leo Korean teaching. Te whea tū lau tala. Ta ilo i seisi coaching. No mera tasi i tūlanga tau te tofitu. Nga ia whaaki e ki ea ngi usila. Nga untouchable lai ngi usila. E mo ia he mawhainka ko pi ngi usila i ngā vaikaim. Ai pisel. Pisel aki. Ko i wha mawinga ar kala anga o ka maloa leo Korean teaching. E o le fitness, e o i mawhauwhaunga o meko kia. Ko i wha mawinga le almentupu. O ku maua ia. O whea o iai. Na i loa lava ua uma run out me ko kia. E ku maule aka mai. Ae ua uma hafo inga whailoa mea uma. It's time to pass the ball. Uma ka lia lelei. Anu ese avele ava ngoi lisi coach. Alen ka ko wakua pe milionga yang ofa alongo isku susi nga sopi ke le ku kongi o teaching ku kongi o barmia. Yo avatu tato. Ola le benkup. Nga iska ko semping. Nga moska ko semping. Fa kaista mo muri anga tu lo wala ya lole tu le upupu. Ko mo wet ka ko semping. Ai au vatu le tangata na tato fa moe ilonga mafa fa umaronga ko mai. Ola le mena ye. Ia ke ale ukau whaia mai si mo development team fu ngai a pe leo tātou o sea tunu e tau tāpena wha mai a ka kore maua a le maa ngai a kore ne ka penga inga ele ai we are not amateur e leo tātou ni amateur laka pi e ka ule ka penga Samoa o Samoa ole one of the mainstream taito fitu ai ole winga i ole wha soa tau walunga ile nei a fiafi ele wha pe te tu wha maunga le tangata i rona tomai malo na poto e sa o yes, you'll forever have that. Your name will be written in the Hall of Fame. One of the greatest leader, one of the greatest professor, one of the greatest teacher. Ai e kakaua o ngā pasi whaasolo leanga e le whaia mo tātou. Ia, le te leo nei mea me so whai ngā malo. Mei pia umale lima ringa le fast. Le si lima le iei wakula i mesis paki fo. We don't know. Ia pe toi fo i fo i le HRPP e pe ona taulangi mai. We don't know. Ai awana i fuau ina esesi. Si o tātou wa tunu uleanga o Samoa le au mamala. E sola loa ma kevar ko wha. Ma li liu ma fau. E fiu lau wha ilonga e kau kawhi o fi. Wa umai kua kam whai popo. Tau rungat po klame levanga le fiafi. Whamanga sera manga o le tautamani la fui fonga vantele. Tātou whila ila sontai au i po klame wha au.
ai siata fale malu pio voliko ma le unanga lau Bluwave TV au kila nei lofa tele mo e soifua me manu. Malo lava, ua whaapengo nei le PacificEzy o na lafo seleni a inga mawo i Samoa. Ua iai le lato au nanga fau e tā ua o le PacificEzy app. O le au ngā o le nei app, ia e mawhai iai o na e lafo ina lau seleni, mai so se no fuanga i so se taimu. Whaau ngā le Apple Store o le Google Play e download ai le PacificEzy app i lunga o lau telefoni fe aveai. Whaataita inga, tatala le Apple Store o le Google Play. Ona e tango le e tā e tutonu le PacificEzy app. A tau loa sila i le icon po le whailunga o le PacificEzy. Ona e tango loa le e kiliki, ona a matai loa lea ona download le app. E iai wha maunga e mo o mia, taipei o lau tusi folau, po o lau leisene aveta avale. Mani isi wha matalanga tā ua e tatau ona wha atumu, le a maea ona e download ina le app. Ia o le nā ua iai tā ua, la foloa lau se leni i Samoa, moni isi wha matalanga wha so tai le numera, o valu se lau, o, tasi ono, pea si fo le lato upenga ta whailangi i le www.pacificezy.com. Oh wow, không God makes you just give me a second, eh? Hello? Auntie! Oh, Mayuko! Jadi usuk, kau ai sen mi sang kupeng aja ipan kau lima lunch pada okay. Baby, what do you want? The barbecue one? Barbecue. Oh. Saya from Montessori. Yeah, okay. Why don't you lunch alone? Thanks. Love you to the family. Okay. Hello, Vaku. Yeah, fancy. Barbecue? Yes. We have the barbecue, please. Tell off a voucher. Thanks, tell off a voucher. You know how much I love you? No. No. Talofa! Welcome to Maota Samoa Service Station. Talofa! 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 Ua iai foi au na ngai lunga Pacific 40 ma le maua app. Mo nai tatou ainga o lo alala ia tulu mau. Tonte fiel ona bemo o Samoa. Papetai le fio mai. We will see you again. God bless. Now that is beautiful. Think that's beautiful? Look at this. Nah. Waves without crowds. This is beautiful. No, this is beautiful. Come on now, this is beautiful. No. She is beautiful. Now how's this for beautiful? No, this is beautiful.